U selu Dragodol iznad Osečine život nije lak, ali je vredan svakog truda. Ovde gde sneg padne već početkom oktobra, a ove godine zadržao se čak 2 do 3 dana i dostigao više od 25 centimetara, ljudi nisu poklekli. Dok su mnogi u ravnici tek počinjali siliranje kukuruza, u Dragodolu je silaža već bila spremna i pokrivena. Kako se živi na 630 metara nadmorske? Pa, živi se, solidno. Čime se bavi? Poljoprivreda, mlekarstvo, voćarstvo i svašta tako. Silaža spremna? Silaža spremna je, odrađena na vreme i tako. Šta je kod vas na vreme, pošto u nekim krajevima još nisu ni počeli da žanju kukuruz, neki tek siliraju. Kad ste vi silirali? Pa pre jedno 15 dana, pa suša je uzrokovala i onda morali smo da to se odradi, da se to bude kvalitetno i kako, lepo. Koliko krava imate? Imam 14. Šta radite? Čime se bavite? Mlekarstvo, mleko, predajemo mleko i tako. Kome predajete? Predajemo Agromaja Divci. Oni prave to u sireve? Da, sireve, kačkavalje i to. Inače, koliko hrane vi morate da obezbedite za te krave? Kako se kod vas to radi? Ovo je nekako deluje mi planinska priča. Pa jeste planinsko, pa pripremi se, dosta se pripremi hrane, silaže, napravimo koncentrate, kupujemo i tako. Počet 5000 bala i imamo ove godine 20 prikolica silaže i tako. Trebalo je bude još toliko, ali suša nije moglo da imali smo stvarno tešku godinu. Imate li mehanizaciju? Da, malte ne sve imamo 2 traktora, komplet malte ne sve Koliko vas ima u kući ovdje? Ima 8 članova, 4 generacije. Ko? Supruga, sin, snaja, dvojančadi, imamo deda, baba i tako. Nešković je nedavno posetio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede profesor dr. Dragan Glamočić. Kako nam je sam rekao, hteo je da se lično uveri kako izgleda život i proizvodnja u planinskim područjima, gde su uslovi teži, ali je srce veće. Ovde je predivan ambijent, stvarno preko 600 metara nadmorske visine, jedno pravo porodično gazdinstvo, gde imaš onoliku proizvodnju, što kaže, kako bi sad vrlo ružan termin, nije srpska reč, diversifikovana proizvodnja, ima pored ratarske proizvodnje i livade, imaju i krave muzare, imaju i ovce, znači imaju i konje i nešto svinja za svoje domaćinstvo. I ono što je najvažnije u ovom domaćinstvu, domaćin koji je 8 godina mlađi od mene, znači ima manje od 50 godina, ima 3 dece i 5 unučadi. To je Srbija. Kod njih je inače, čini mi se, kalendar malo drugačiji, i godišnji i životni, a vi ste najavili jedan kalendar za poljoprivrednike. Hoćete li ostati pri tome? Naravno, mi smo kalendar priveli kraju, do kraja godine će biti objavljen, naredne godine će znati naši poljoprivredni proizvođači na početku godine kada će koji podsticaj biti isplaćen, tako da više neće biti dilema, a ove godine videli ste uprkos tome na početku godine bilo sporija isplata podsticaja, međutim na današnji dan mogu da kažu isplatili smo preko 90% podsticaja. Evo samo na ovom domaćinstvu na koje ovde boravimo, zahvaljujući tome, sada neki ljudi ne misle da je domaćin nešto dobio, ne, on je tu zaslužio, to je mukotrpan rad, imati na ovom nadmorskoj visini, baviti se i stočarskom proizvodnjom i ratarskom i voćarskom i tako dalje, više od 3 miliona dinara je dobio prošle godine podsticaja, a verujem i ove godine je tu već negde približno stigao na taj nivo. Ostajemo i pri onoj merama za takozvane, neki kažu pasivne krave, odnosno za veće nadmorske visine, da su subvencije nešto veće. Pa naredne godine ćemo raditi male promene u agrarnoj politici, biće različite nivo isplate u zavisnosti ko se bavi kojom proizvodnjom, neće biti iste subvencije za žitarice kao što je za voćarsku, povrtarsku proizvodnju, gde je mnogo veći nivo rada, takođe ćemo uzeti u obzir i porodični status, uzet ćemo nadmorsku visinu, upravo da naša sela koja su u težim uslovima poslovanja dobiju nešto veće podsticaje i na taj način da sačuvamo naše seoske sredine. Jer bez naroda na selu mi nećemo sačuvati Srbiju.